Mentah kesi ke kadwai truk rempang arajar apun riu nak kaliang keseng NYF Northern Region ha kejinglam jong obat dan roy kesiar lembat kidukhat keseng kelelet banyak kenduk ya ke medical superintendent jong ke civil hospital nongpo ke doktor di belak bat kila dawa benbu ya ke jakat hiak la ke jong ya ki koidi namar mentah la pentia lang ha ke ju bat ke riu pat ba kiwei kejing dua ki ba kidukhat keseng kila bu ha keni kejing ya kenduk kelong ban pentrikam no ya ke trauma center ke badan civil hospital nongpo kabak lampat pentrikam haduk mentah kani ke jaka sumar kabak kerpang ya ki ba mensa ban yo ya kejing sumar kabak kam kerpang bat halor kamat bandan no da ke ICU hapok civil hospital bat ban yo ya kejing sumar kabak peka habak keran hakilat pathai kubor ubat dan roy kshir uloong badar pet ya ke civil hospital nongpo kala itenat bat kalau wandur bah handrei kejing duna pat kidang bun hapok kani ke civil hospital nongpo bat ulo kenturu ya kinong mikmat jong karib hoy bakinya keren lam ya kini kimat hapok yang dorbar kaban selongshen dah hamta ka nak paisngi nak kaliang kaseng HNF jungi ngelawan man kedu yai MS halor ke phang habidei berkat trauma center ke baar kedai habidei berkat blood bank ke belai ikre bat ke habidei berkat jing refer keluar yiki nopang ke hadin balai kedu yi kiyok ke jingshai na i medical superintendent yang ba habidei trauma center ngelap penyat cemat kumba kalong matah kalong penyat cemat habidei trauma center kel penyat kumban 20% ke badang sak dei 10% dan kalian kaseng ikentu yi ba idei ikentu yang sarkar ma bahkan perlong urlong 4% habidei trauma center kumba kala bu kumba kala snah hang ni ka hostel ke badan hani possible lompo te ikentu ba sarkar ke dei ban simkia kon penstet alur ni habidei berkene ka phang te kumju ru ngi wa ba jingdan jok master dei ban sekri hok yo pajba om tang balong minor case hari ke bapa mata berikta habidei berki accident bun sentang di mana case ki sumarang ne ka major case ke shuri fair bechui ya kata nak liang asang ngimla ban penyang te kidai nang skmat kidai ban le mardor ban urlong nak banglong ke 20% habidei berkat trauma center tak poi ke ar golong ba andang lek du ya i itu bawat ke ICU kampedan possible sarkar nak liang kaseng HF River District ngikwa ba ke ICU kidai ban bu nak mardor hakini ke civil hospital jungi pet kubangi i mata ke civil hospital jungi kadur kadar junga kabla itenat hari kan bispo kadang dan sibun ke jingduna ha ke jing sumar ha ke jing sumar berkejing lebhan betaj nongpang te itu sekar kedai ban simki habidei ber ICU bahkan pendulung nak penyo nak nanis kemat ke balai kelong ba ngiwan keduk habidei berkejing don jong kita ki koidi ki bas salang haga kamera kumjuk ke betiak lang ki nongpang hoi ki ong ba ngelapan sak la kejong handrei kejing wan jurip jing ngidalap rong bi kumjuk yang gitu ya keneru ba nak kaliang sarkar kedai ban snack loy murder la ka jong ka kamera la ka jong ka wat habidei berka bar habidei berkita ki koidi ki bawan syak sumar hang ne postal mar bun sen ki pat ngiyok kejing ujor nak ki paj ba baki ong ba menmet menyong perpor habilet sabar habilet sabar ngil mi kensan ki polet lane ki koidi ki bangimla bertip kedai ki bahan ki besneu haduk ki nopang dan hapdeng kejing bom singan habidei berkene ka hostel di taidau long kejungan mi jungi sya i medical superintendent ba inla bertimbet ke kam ke timbet kunjuk nak liang sarkar kedai ban simkia kejing keduk jong pajba hang ne nopo te keduk kedwai ni ketu ya ki nomi kwat jungi jong katam riboy ba sobha pai kwat lem habidei berkene ke civil hospital ke jungi ke badan hapdeng ke jingduna kiba bunba kamtam kum kata ke ongi ICU habidei trauma center bat rekom refer kloy ya kinumpang dan kitu ya ki amal ejingi berok sangut ki badan hatem riboy bakin simkialam habidei berne ke kam kadang wat milak banyak kerem hapok asmli ki ban salong no hagini kesni de lada ke sarkar kamlak simkia nak liang keseng HNF kan sim ke senjam ki bateng ki ba hagina ni bentah ki ba habmi his khmat